Mapoloba ngeke ngathi sibhuka nge-1,000 ekutheni mawuthi nje ngomhla ka-3 ngizobe ngikhona and sebekhona sebewafakile. Yes. Yiko njengoba nje sebewafakile ngikhonela lokho kuzocollecta information yabo ekutheni ngomhla ka-3 bafike ngempela esesengibalindile. Yes. Ukhipha u-1,000 ngokuthi ufonele le number ethi 079 079 045 045 344 344 ekugcineni. 6 ekugcineni. Shayele leyo nombolo le mawushayela leyo nombolo hayi Mapholo baphela bhuti inkosi yami abantu abalapha neofisini othi mawushayela balibambe lelo cingo bazenzela bacela ngisho isithombe mawukhuluma nje bavele bayithathele isithombe ekutheni basindlulisele kimi ukuthi senze kube kahle bese ngomhla ka-3 uyawuphatha lo 7,000 ngoba sekukonke kubanga 8,000 kodwa lo 7,000 uyawuphatha uma ngabe futhi ungawuphathanga Mapholoba noma ungameka sure ukuthi ekhadini lakho ukhona uyasebenza sizokwazi ukuthi siphinde siswape sibalekela nobungozi ngaphela ubungozi sebuningi nothasi sebebaningi kodwa nje wona ngomhla ka